Batesi TV, lawan Rashapi taka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Kapording ha Meghalaya kalipman kapor Kongres ka kular Bandung du boarding ha nong kendong ni hasar Commitments na kaseng Kongres na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Uba sanlang khar kongor ubadai khun jong Dr. Friday Lingdo MLA barem jong Maukhar constituency ubadai ru wei ni ginong yalam jong kaseng congress mentau lawan mapinyaso sya kaseng UDP man ai jingkar sya nyukur tong jong UDP na North Long constituency u Dr. Amanwar la priang subha yo ba sanlang do Dr. Amanwar hakajingalang kablalong hakala sngi ublei karpho tri urompang arjar aphulai hamokhar Hakani kejuk ujingalang, wei ni ginong yalam jong khanam, ubabat kum treasurer jong central body, uba mehio shooting, ulawan man ajing kersan lang yau Dr. War. Batesi TV, lawan Rashapi taka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Jom ke parti Rilu. Kerana konstituensi mencuang ikut ke Maukhar konstituensi. Dari konstituensi kita dipat lagi
Chelsea, HPU, Way, Nata, kawan KUDP, Nata, kawan Sakakna. Tam Haslam Al-Hajar Lai, bagi yang National Party, Henry, Haslam Al-Hajar Kakra, lawan yang Regional Party ke Sengrilu, hari ke konsulat ke Sesjogi. Kemau pada ini, balai orang ini semua saya siap. Nasom hawa kain mayu doa syuting. Ibadai ke parti kenam. Ila yondri kan bagi. Nama balai, balai ke parti kenam. Kemau syu, kita ingin jogi bertanya. Kumda, ni ayo. Bagi dalam berpenjok yang bertemu jongi nak KUDP. Komisi Mulia bakal hubungan jawatan. Kalau ada kesan yang hari ketentuan pemerintah, nama boleh. Kalau KB Syah KUDP. Kalau KB hari konsultasi saya isikan Syah KUDP, nama boleh. Hanya untuk bagi file yang nomination ngalung bersih bagi bagaimana UDP nak kawin yang hari keseluruh maukan nasuh pensiun dari pala ukawin yang bagaimana UDP bagaimana yang berkawin halas tu kerana Islam siaja kedai spa kedai bubra dan yang tahu saji siapa ini yang berkawin, kemudian ke konstitusi, kemudian ke Sengrilu, berkawin yang ke parti UDP harus yang Al-Hajar Al-Mulai. Kumba Mamat Mangi sama Agosta Jeruah. Kikul sama Jungi, kita tang kejingdo jingkermen. Badai kita kenal Muhammad Rekam Ngejungi, gila pedau syai. Bagi ngindai kata keseng terpekuat berpendek pentami berpengop ya upat nyom song cisen sansnem. Hendai ni kuat berterwa bet yang leti bertrai berta bagi la berpendek pendiam ikut sama jongi bagi yang halak ikjat lejong kiba halak tinong way kiong ke sustainable development. Ngikuah bersama di Doha, kumpul kiri Ustaz. Ngikuah berhikai di kumro menkuai di Doha. Nomor dua di adang menkuai di Doha. Si jingim denter tim berkam ban let bangu bandem yano na banta kejingim johi. Syukur. Ngarang suwan kang tinrilung garo bat khubor pela kalong ba wat seti serilung garo menda balami iketong ki bakam syai lami iketong ki blasuthu bat kilayat kileng serilung garo bat kila persawah ya robong kila ben bat kila condem ya kajing labla ukpa jong menteri yang ba pemerintah menba Islam balayat bohong ba ke UDP kedaikan ke parti kasih. Hendai hari kinti ngidon ke jingkermen bawa nariyo garuru nginyo ya usok jong ke jingjok. Apa pai pedesta beri unyo trap dang menye yo ki report lingkot takum ke jingap jingsem adu mentah. Halu mentahi hak buat di konstitusi nagilai Bunriu ngidon Ahmad Tam. Ngidon kejingkermen kebasem nama nilai trei porba nadu asnem mensuar baniat kedi kelenti ban khnam wanyo benterwa syafi ya talawai kebasem
ai tang ka jing song snan bat ka jing kerban kawan penpo penping ya kaloi om tang ka jong pi hendai jong ki pateng ki ban sebut yang ai pi depan yang sosnong Jawa Mokar, Sosun, Mission Kumpau, Waindo, Red Santia. Wat ya ap ketin. Kasni Jawa HPU kaset ha kijing kemau jongi namni na Mokar. Ban pun sei ban pun sawa ya babom haus lam kakendai spak kendai punyo. Tani kali kesong ha kawa nado bayaki banyo e jala lajong dei namni ba ikrau perkat tialun yalam bat pendet pendiam banjaki banyo ya kani jala bagi jongi to ai sasisin ba tu haju komensim menlen ni lagi om menyabi pada komento ho ya spa yo ai ni kilo gijingai boten singken hendai berbu hala kejing sotu lagi bandran kata kejing kitli na banta ka lawai lajong bat hamtam jong ki bateng ki ban sebut da kaba ya ai kejing kersian batili pura puri na banta i Dr. Amanwar ibali ikutong jongi namni na not slong ke constituency ikutong ibala Betla biang habaro kiyang lakumbala sud ashor iblay nangti naror ban ra yekanam yakaburong jangani terslong kathan sasisin kumbalong makipor bumunswa san posnem munswa day nangi ba kiay baro kilasdam ay ba kani kesan Muslim kebansawan dan Islam yang nangi nasyong Mokar kumba ke kanapating jong kesan Islam baladet kesdam ay baka kanapating jong kani kesan Islam banuan kan sedang tumai namar ladang ngim perkat tumai ladang ngim ay yang galak kelenti kum ba terwa mentah klempet ngingin solong tang kajian dunia khana pateng ladangim telah mentah keketi. Bertagi, oper, nado kami nagai, hado puri putih.
Bagita ide ile Dr. Friday Lindo. Ni terpau di seorang dari yang kami terpau di seorang namar kayin kami dari kewajiban apa kayin kami lihat kambiang lihat Friday but nyeram kami kewajiban but haki si bagi anda dalam kepercayaan Gigi Arab ini margaliang, Gigi Arab ini margaliang. Baru kata di Parlo kijungi, ini kinom Arab kijungi, kinom Kristen kijungi, yang dokter hilalnya nanung shalom, hilalnya hilalnya nama dia, hilalnya seorang nama dia. Misonto bagian hadirti bagian kerja usaha bertindak yang usaha bertindak unak hamsiang lara fiau berkat yang wai berapa sama ramah ubujudrai syarham ubujarab yang dipakai sosang demi kelan saudara, anda menik konsensi nai syabaru. Bagi orang ina, berarafio, yang sama ramah, bom kersane bi, orang ketik kawan ketik kadang jeng unil ramah, bedanya orang katakan, kandai, kajijok, kapa Minyo, klem, dapabe, baga jinjak, kabakrawe, nagunta, kani konsensi kejungi. Gilang setiap gilang baru, gibara ay tiga manti kalian, yang konsensi komilet bakor basking. Lalai bonnya kani konsensi, gumubai negeri ramba, ubayalam, ya regional party. Ibu bapa kita sobram ini ramai, bagi kalian kesan kejoki. Bacaan tak ada aksi orang kepang, aku aman bertiap kafi mendak kesi. Bagi kerana kerajaan selama nilai atai, nilai bilsaunya, nilai bilsau nomor, ideologinya fair, nilai kaya kebangsaan yang mendak kalong. Bagi terai, naga bagi dia, yang ini konsensi, bagi kejalan di Paragoi. Hagabam, hari ini kecilan. Naku amat berbau kepada fi, kinong kesan di zaman, kinong kesan jom, kini ki ramah di sini. Bagi usaha ramah, ubah ikhadi, ubahdu. Ulai, kecil muncul, banyak yang bagi, baterai yang bagi. Banondra, ya kata, kadinjok, kabakam, gerbang, bakam mahasiswa. Nanti jakaman mengarai, berkejut dia ketiga bagi dibalu.
bagi jauh di sama rumah uban air yang tiga yang saya setir bagi poin sekarang gila-gila sibuk dia isu hijau ini haki power meeting hijau ini nado kisahna hijau ini hijau ketinggalan firman dia kemudian putih ketinggalan firman dia kerja kira bagi isu kita per hari kejelas kebaik kejung bagi nong bagi nyayong bagi UDP gumgawai nagi regional party dan kita berundung kita hedam hari kejelas minta keginti baru kita bagi soto ba ngin poi syakathong banyalam yani kesorgar kawa ngin lawan fly hau leber arajar arpulai badai nawan kadang-kadang fili bakatik kiyo kebajur hadiah pun kiwai parti fili kini kiwai parti kiwai alam wajau menteri ramba jangka asam menu kajian ko kata wan sari badbin thabe badbin bi ini ba ngin IFT ya ka development oleh ini masih menteri yang mendapat development bilangan wali alam ya muhimanta biswa sharma bantukar ya sejak kadal kadui our friends dibayasno our good friends dibayasno today ini mong dijogi ni abo kadal kamu ini also remember that people with a design to break our culture, to break our belief, the people who think that with the power of money they can buy us out, with the power of money that we can be bought. It's high time that you remember that for the past how many years we have lived in peace, we have lived in harmony, and we will go on living in peace and harmony without any interference from outside the state of Meghalaya. They will call you for a meeting in one of the best hotels now in Shillong. We have never promised anything from the UDP. We have never issued any zero cards. We have never brought out any scheme which is not in tandem with the environment, not in tandem with the living conditions of our people here. Poor in the Kulibazar area, but Shani Kithan Bitogi, Gawon Sultan, Gawan Sabru, Gamohar, Gawaindo, Karat Sabia, Mission Compound, Batum Thagar, their shadow Shatina. Remember, don't try to bring divisive ideologies. Norman Raya ki Jing Moji Perkhat dari Jinga Jingmut dari ideology ki barong Ijibun Pra Hangi Hagajana Gajuki Ngem Barok Shata Dagadik Sok Katik San
Bamenda kiong Kibreu kibarei nangi Balake Belasan Nangi kitan Badang Bagayu ipi Kadang hong ayu Badban Ya kecil kesan Jogi parlok ijogi Kibamei nangi kitan Hato kali Kamdai kecil ora Jogi kecil pel Ke-communalism Bagi kata Narai kubur Haki bayi Kut kubur Paring Kiba Hakmatam Hawa kitoi gini Hawa bisai gini Kut kubur Yang kubur Pi berperai ini Pi wanra Yang kata communal feeling Pi wanra Yang kata communal tension Nilai teris Boros kata Kila ini Bagi dai kataan Kita Hagabom Bagi kata Hagabom Ini kapiti loiki Ini kapiti loiki Kila ini maksudnya Bagi yang longan kawai Kiwanan kawai You should be happy That you are integrating Kiwanan maju Penetrai maju Ya guys Kabagi orang boros kata yang beliau mahu kita juga pada nanti hak konstitusi kami. Nado kayo kakot, hado kapuli putih. Ni kuat bersud yang beliau mahu kita. Pada bagi sud, ni sud lang bati parlok kita ni. Nado kedailan, shadow sini sepoyo do. Your beloved leaders, please go and tell the Honorable Chief Minister of Assam that we in Meghalaya, the citizens of Meghalaya, can govern by ourselves, by themselves, and we do not need a person from Assam to come and meddle and interfere in the politics of Meghalaya. Bagita kibanapal kinwan manusia hamil po kejela kejuni. Gila manusia baros kata, gila ayah lagi manusia baros kata. Mata kasih, orang tak indi, hipai, syabobi, syadire, lami, gila ni baca minum apa? Hipai, syabo, sagi, iba pol lindo, hipai, syadei, lami, gila ni baca proses di tahun ni. Nada
ke bekerja, kita ke bekerja, bekerja. Ayo kita ke secara jom. Ayo kita parti ke secara dia. Hani kita nidam lagi jom ke regional party. Handa kan ke federal structure jom ke India.